za posne kikiriki bombice, sastojci za posne kikiriki bombice, 250 g margarina, 150 g šećera u prahu, 300 g neslanog mlevenog kikirikija, 150 g mlevenog posnog keksa, 1 kašičica cimeta, 50 g posne čokolade za kuvanje, 1 dl ulja. Posne kikiriki bombice se pripremaju na sledeći način: sjediniti u posudi margarin omekšao na sobnoj temperaturi i šećer u prahu. Dodati 150 g mlevenog kikirikija, mleveni posni keks, cimet i dobro izmešati. Pripremljenu smesu ostaviti u frižider da odstoji 60 min. Nauljenim rukama od pripremljene smese praviti kuglice i svaku uvaljati u ostatak mlevenog kikirikija. Čokoladu otopiti sa malo ulja i dekorisati oblikovane kuglice. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.